Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 март 2025 жыл. Улуу Рамазан айыңыздар менен демекчибиз, туғандар. Кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун Аллах Таалахым. Ар бир үйгө береке, токчулук берсин. Анда эмесе жагымдуу көрүү каалайбыз, туғандар. Biz sizlerге чекеден көргөзүп беребиз. Сиздер баягыдай эле бизди колдоп, видеого бажырайтып, тарс лайктардан басып кириңиздер. Башка бир тугандар көрсүн, достор. Тугандар, экинчи чыгарылыш буюрса мынагы жаш музоолордон көргөзүп, чоңураак музоолорго чейин көргөзөт эле. Канчадан экен мунун баалары? Эки кичинекей 20дан. Эркек ургачы? Эки отен ургач. Мына чоңурактарың? Чоңурактар 43, 35, Мына карачы? Булгар 30 дейт. Бул суралып аткан баалары, тугандар. Сөзсүз түрдө кеми болот. Ассаламу алейкум байке. Сиздикиби? Канчадан сурап атасыз мына айтып коесуз баалар? Агы 45. 35. Так, бул ургачы эркекпи? Эки отен эркек экен. 45 экен агы. Бул порода экен, эмне порода? Билбейсиз, кашказы бар, симентал окшойт. Жакшы байке, содаңызды берсин. Мынакей, мыналардын ээлери көрүнбөйт а. Туган инем канча мынауң баасы? 35. Эркекпи? Ургачы мына 35 миң сурап атат. Байке, сиздикичи баасын айтып коесузбу? 30'tan. 30'tan эмне породалар булар? Билбейсиз, 30'tan ургачы эркек. Эркек ургач 30 миңден сурап атат. Жакшы, мыналар сонун экен. Охо, швейцар го, Кандай? Канчадан? 38. 38 эркекпи? Эркек 38 миң дейт. Бул канча күндүк болду эми? 10 күн, 11 күндүк. Мыналарын канчадан? 28 миңден сурап атты. Мынагынчы, бул эженики? Сеники экөөлөрү. Сода болдубу? Канчадан бербедиң айтчы? 35 Бирөөнүбү? 35ке бербепти. Жакшы. Рахмат. Мына апа канчадан апа? Саламатсызбы? Кашка? 36 бул 34 эркектер. 34, 36 эркектер экен. Мыналар чеки? Булар 28. 28тен швейц. Ургачыларбы? Ургачылар 28тен сурап атат. Мынакей. Канча сурап атасыз сиз? Жок, сиз алармас. 24-25, эжем бербей атабы? Канчага бересиз ошондо эже айтып коюңуз мына. 26дан? 26дан берет экен. Рахмат. Мен бир аз чоңурактарга өтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Саулыктарыңыз жакшыбы? Канчадан болуп атат булар? Жакшы, 28'den сурап. 28'den? 28'den эркек ургачы торпоктор экен. 28'den сурап атты байке. Я. Сүт торпоктор экен булар. 28'den. 28'den. Бардыгы эле 28'денби? Бардыгы эле 28'den. 5 баш. 5 экен. 28 миңден сурап атат. Мына ушундай айттыгандар. Мына канча экен байкеси айтып коесузбу баасын? 25. 25 ургачыбы? Ургачы. Сиздики чеже? 25. Ургач эркек. Эркек канча? 25. 30 экен. Эркеги 30 экен. Жакшы. Мыналарды көрөлүчү кичинекей. Ассаламу алейкум байкеси. Баасын айтып коесуз белгичтин? 35'ten. 35'ten. Мунуңуз канча бул? Бул дагы? Жок, экөө 35'ten, бирөө 40. Бирөө 40 дейт. Эркекпи? Эркек экөө. Экөө тең эркек. 40 экен ал, белгичи экен. Канча айлык? Жок, күндүкпү? Күн эле булар. Күн бир жумалык. Белгич дейт. Жакшы, эми чоңурактан сурайбыз эми туганда. Эже кандайсыз? Канча болуп атат? 22. 22 дейт. Мында чоңурактан. Канча? Бучок. Телка. 60'tan. 60'tan дейт. Бучок, эркек. Бучок. Мынагыз канча? Ошондой. Бул да 60пы? 60 экен, бирок жакшы экен. Көрүңүздөр. 60'tan сурап атат. Канчадан бербей жатасыз байке? Айтчы. 110'ga бербей турам, 112'ge берем. Экөөнү 110'ga бербей атасызбы? 112'ge бересизби? Реально. Реально дейт мына тугандар. 112'ge берем дейт. Макул, содаң берсин. 110'ga бербедим дейт.
Qancha baykasi? Ha, bayka. Tartpachi dedi. Ece qanday? Qanchadan? Balani aytmoqchi. 62 dan? 62 dan deydi. To'g'ri. Bugun azroq bo'ladi ekan. Bunolarimiz qanchadan, bayka? Nega tartmaydi bayka? Shuni aytib qo'yasiz? 55 dan. 55 dan. Urg'ashlar, ha? Urg'ashlar 55 dan. Yaxshi. Bunaki. Sizniki qanchadan baykasi? Assalomu alaykum. 57 dan so'rayapmiz. 57 dan. Buqalar, ha? Erkeklar 57 dan so'rayapti. Yaxshi. Shunda odamlarda bo'lib qoladi endi to'g'anda. Bunalar tizib qo'yib tur baykamdan. Bunday. Eshi yo'q. Beyleri görünmüyor tat. Görüngünlerdi. Tarta verelim. Buna evde urgaçı. Aldınızlar mı baykiler? Kaçadan oldu şular? 68 dan. 68'den bolup durmak. Urgaçılar çoğun 68'den alıptır. Seninki kaçadan baykes? No eko. Basın aytıp koy. Basın. Ya siz de düşmeyiles. Aytıyoruz basın. Biz kak alarmandayla gelip otmayız mı ya? 67. 67'den sıra atat. Ne olmuş? 64. 64 deydi. 64, 67'den. Sokuluk mal pazarında gidiyoruz. Tuğanda. Buna kunajınlarınız kaçıdan? 5. Kunajınlar tartıp koyduğun bir tuğan var ile. Bir gece komentar yazıptır. 6 ay, 7 ay, 8 ay tartıp koyuyoruz bu deyip. Urgaçlardan deyip. Az görüp basın sırayın. Kaç? 5000 cemlesen sevriç. Bayke, assalamu alaikum. Aleyküm. Kaçıdan sıra atas, aytınç. Kuruk bu. Kuruk. Görmüyor birden eklerim bağırıyor. Aytırınız. Mo 3'ü 55'ten. 55'ten 3'ü. Bunu çoğunları? Eko 65'ten, Mo Eko 70'ten. Eko 70'ten, ne? Rahmat, bana çoğun eken. Boz bu. Eko boz eken, 70'ten. Sıra. 5 o kısır deydi. Aha. Uçul alındı bu bayke. Kançaga aldınızlar? 85 buka mı? Oho 85 buyursun. Buka eken 85'e aldı. Assalamu alaikum. Faydalanam dediler şu. Assalamu alaikum. Kança bolup atat torpağınız? Urgaç. 55 lira. 55 lira atası. Urgaç ya bu? Urgaç. Ha, yaxşı. Sizniki assalamu alaikum. Bukanız kança? 80 lira. 80 lira atası. Çoğun buka eken bir yaştan ötken bu? Canlı. Жаңа өтөт 80 сырып атты байке. Мақұл, жақсы, рахмат. Қана өтіп кетелі. Не dedi Kunajın бар екен, жақсы. Assalamu alaikum. Туған, қанша екен бағасы Kunajın? Bu 80 surat. Ha? 80. Мінеки, 80 сырып атыптыр. Не парада бұл? Швец дейді. 80 мың сырып атады. Жашы қандай? Bir yaştan ötken, ha? Soda balığı? Soda bu. Қаншаға? 74. 74 binge oldu. Berbepti. Qancha buqaң? 75. 75 buqасы. 75 ming deb so'rab atadi. Yaxshi. O. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qashqa qarag'ingiz qancha bahasini aytib qo'yamiz? 73. Buqa-ya? Buqa 73. Rahmat. Keberasizmi? Qancha qilib qo'ydingiz? Aytib qo'ying. 68 yarım ming, ha? 68 yarım ming qilib qo'yib tur. Qana buni ko'raylik shuni. Qancha ekan shu? Assalomu alaykum. 57. O. Sodan üstündeyiz, qo'rqganda. Soda, qanchaga beryapsiz? 55 beryapmiz. 55. 57 deydi. 57. Aytgan bağdan düşmeydi ekan da baykanmi? Urg'achi bu? Yaxshi ekan, 57, 55 beryapti. Yaxshi. Da adam tartayız, torpaqlar tartayız. Mına yoqda baylanib turganlarni so'rab keldi. Assalomu alaykum aka. Ba'lar men aytib qo'yingchi. Qanchadan bo'lyapti? 77'den. 77dan. Kuruk bu. Buqalar ha? Mana 77dan bo'lyapti. Rahmat aka. Ularda yaxshi ekan, tegisini. 77dan. Buna Allah torpaqlar bor ekan. Assalomu alaykum aka. Ba'larni aytib qo'yasizmi? Qanchadan bo'lyapti? 75 so'radim. 75 dan so'rab o'tasiz. Bunalarni-chi? Kichkinaroqlar. 51 dan, ha? Şuradan beresiz. Şunu qanchaga berbedingiz? 70 dan bo'ldi bu. 70 dan bo'libdir, berbekdim. Alaykum, qandaysiz? Yaxshimi? Bunaki shunday. Nollar yaxshi ekan, Allah bu. Assalomu alaykum. Qancha bahasi? Aytib qo'ysiz. 55 deydi. Yaxshi. 55 ming.
Mına urgaç kınaçı kança eкен topuk. Kança? Assalamu aleykum. Baasını aytıp koy. 55'e verem. 55 ke urgaç ha? Urgaç 55 ke beret eкен. Kançaga berbedиң? Ayt. 51'e verem. 51 ming boldu. 51 ming so'm soda boluptu berbeptir. Eje kandayсыз? Den sağlığınız жақсыбы? Kançadan sizdiki? 52 urgaç ha? Ha, mana 52 mingden eje surap atat. 48 mingden berilbeptir. Mana. Sodаңызды bersin eje. Жақсы, mana şunday. Bağlar eken. Artından görgöz koy. 48'den berbeptir. Aldыңыздар bu baykeler? Kança? Kançadan? 50'den. 50'den deydi. Kişine erkekler 50'den deydi. Salam aleyküm. Kançadan? Bayke. Bağlarını aytma. Bukalar bu bular. Erkek. 65'ten. 65'ten surap attı bayke. Yaxşı. Kança eken assalamu aleykum? Bas. 85 deydi. 75'ten beri beptir 85'ten surap atat. Sopuluk mal bazarı. Şu mene videonu ayaktayız tuğanlar. Sağ salamatla turumuzda. Kança aldınız? 76'ga buka. Erkek. Alıptır yani. Alıp ketip atat. Sağ salamatla turumuzda tuğanlar. Videoga like basıp görüңüzдөр. Başka bir tuğanlar da görsün.